Učim se plačevati. Lekcija 2. Plačujem brez seštevanja. Starše prosi, da ti natisnejo bankovce in dajo kovance. Nastavi si jih pred seboj in se uči z menoj. V trgovini bomo kupili knjigo. Oglej si ceno in plačaj. Številka pred vejico pove, koliko je evrov. Torej, moramo plačati 10 evrov. Številka za vejico pove, koliko je centov. Torej, moramo plačati 0 centov. Izberimo ustrezni bankovec ali kovanec. Damo en bankovec za 10 evrov. V trgovini bomo kupili sončna očala. Oglej si ceno in plačaj. 5 evrov. 0 centov. Izberimo ustrezni bankovec ali kovanec. Damo en bankovec za 5 evrov. V slaščičarni bomo kupili sladoled. Oglej si ceno in plačaj. 1 evro. 0 centov. Izberimo ustrezni bankovec ali kovanec. Damo en kovanec za 1 evro. V trgovini bomo kupili vrtavko. Oglej si ceno in plačaj. 2 evra. 0 centov. Izberimo ustrezni bankovec ali kovanec. Damo en kovanec za 2 evra. V knjigarni bomo kupili svinčnik. Oglej si ceno in plačaj. Številka pred vejico pove, koliko je evrov. Torej moramo plačati 0 evrov. Številka za vejico pove, koliko je centov. Torej, moramo plačati 50 centov. Izberimo ustrezni bankovec ali kovanec. Damo en kovanec za 50 centov. V knjigarni bomo kupili voščenko. Oglej si ceno in plačaj. 0 evrov. 10 centov. Izberimo ustrezni bankovec ali kovanec. Damo en kovanec za 10 centov. V trgovini bomo kupili vijak. Oglej si ceno in plačaj. 0 evrov. 5 centov. Izberimo ustrezni bankovec ali kovanec. Damo en kovanec za 5 centov. V trgovini
bomo kupili žebelj. Oglej si ceno in plačaj. 0 €, 1 cent. Izberimo ustrezni bankovec ali kovanec. Damo en kovanec za 1 cent. V knjigarni bomo kupili sponko. Oglej si ceno in plačaj. 0 €, 2 centa. Izberimo ustrezni bankovec ali kovanec. Damo en kovanec za 2 centa. V trgovini bomo kupili čevlje. Oglej si ceno in plačaj. 20 €, 10 centov. Izberimo ustrezni bankovec ali kovanec. Damo en bankovec za 20 € in en kovanec za 10 centov. Na sejmu bomo kupili balon. Oglej si ceno in plačaj. 5 €, 10 centov. Izberimo ustrezni bankovec ali kovanec. Damo en bankovec za 5 € in en kovanec za 10 centov. Na spletu bomo kupili Lego kocke. Oglej si ceno in plačaj. 50 €, 2 centa. Izberimo ustrezni bankovec ali kovanec. Damo en bankovec za 50 € in en kovanec za 2 centa. V trgovini bomo kupili dinozavra. Oglej si ceno in plačaj. 2 €, 5 centov. Izberimo ustrezni bankovec ali kovanec. Damo en kovanec za 2 € in en kovanec za 5 centov. Plačali bomo vstopnino za igralnico. Oglej si ceno in plačaj. 5 €, 1 cent. Izberimo ustrezni bankovec ali kovanec. Damo en bankovec za 5 € in en kovanec za 1 cent. Plačali bomo plavalni tečaj. Oglej si ceno in plačaj. 100 €, 50 centov. Izberimo ustrezni bankovec ali kovanec. Damo en bankovec za 100 € in en kovanec za 50 centov. Plačali bomo tečaj nogometa. Oglej si ceno in plačaj. 50 €, 2 centa. Izberimo ustrezni bankovec ali kovanec.
Damo en bankovec za 50 evrov in en kovanec za 2 centa. Plačali bomo zdrav smuti. Oglej si ceno in plačaj. 1 evro. 50 centov. Izberimo ustrezni bankovec ali kovanec. Damo en kovanec za 1 evro in en kovanec za 50 centov. Bravo! Odlično napreduješ. Ti si pravi mali genij.